Imini mayibe yinhle kwabenkosi. Bantwana benkosi enkulu, siyabonga kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba ukusigcina kwakhe kuze kube yilesi sikhathi. Kungekho ukuhlakanipha kwethu nokwazi kwethu, kodwa kuwumusa wakhe. Bantwana benkosi, ake siphinde futhi namhlanje kule mina namhlanje sixoxelana ngezwi likaNkulunkulu. Ngoba sibekelwe ukuthi sikhumbuzane ukuthi uNkulunkulu wasidala ngenhloso yinye ukuthi thina sikhonze yena. Akukho okunye asidalela khona ngaphandle kwalokho ukuthi simkhonze simdumise. Ingakho wazosibekela usuku lweSabatha. Wathi ngosuku lweSabatha noma ngabe besisikhohliwe ukumdumisa ngenxa yokuba busy ngemisebenzi yethu, kodwa siyohlala ngosuku lweSabatha singenzi lutho, sikhumbule yena kuphela ukuthi wadala izulu nomhlaba nakho konke. Eqedeni kwakhe wayesedala umuntu. Wathi uma eqeda ukudala umuntu wayesebeka usuku lweSabatha, usuku lwesikhombisa, wathi usuku lokuthi umuntu aphumule nakho konke okuphilayo. Namhlanje bafowethu, izwi engifisa ukuthi sibukisane ngalo silithola lapha encwadini kaLevi 17. Sofunda uverse 13 noverse 14. Uverse 13 wakhona uthi lowo nalowo muntu wabantwana bakwa-Israyeli noma abafokazi abagogobeleyo phakathi kwabo ozingela abambe isilwane noma inyoni edliwayo, makachithe igazi layo, alisibekele ngothuli, ngokuba umphefumulo wenyama yonke igazi layo lihlangene nomphefumulo wayo. Ngalokho ngathi kubantwana bakwa-Israyeli, maningadli igazi lenyama noma yiphi, ngokuba umphefumulo wenyama yonke uyigazi layo. Yilowo nalowo oyidlayo uyakunqunywa. Bantwana benkosi, umyalo lo uNkulunkulu awunika abantwana bakwa-Israyeli. Siye sithi-ke abantwana bakwa-Israyeli bayibandla. Ngaleko kuba isizwe nje uNkulunkulu wabahlanganisa wakha ibandla lakhe ngabo. Wayeselinika imithetho yobungcwele. Wayeselinika umthetho yobudlelwano phakathi kwakhe uNkulunkulu nabo. Iyona mthetho le abeseyibeka ukuthi-ke wonke umuntu ozibiza ngomntwana kaNkulunkulu, ofuna ukuphila impilo kaNkulunkulu, uyakugcina leyo miyalo. Ngoba uNkulunkulu ukhonzwa ngemiyalo yakhe. Ngeke ngasho ngokudlule ukuthi inhloso yokuthi uNkulunkulu asinike imiyalo kwakuwukuthi asinike amandla okubhekana nomubi ogama lakhe kuthiwa uSathane. Ngoba omubi uyimbangi kaNkulunkulu njalo uyafisa ukuthi asikhiphe endleleni kulokho uNkulunkulu athe asikwenze. Yena uSathane uthi lokho uNkulunkulu athe asingakwenzi, yena uSathane uthi asikwenze. Nalokho uNkulunkulu athe asikwenze, uSathane uthi asingakwenzi. USathane-ke unaleyo nto yokuthi njalo-ke aphikisane nento efunwa uNkulunkulu, ngoba isizathu esenza ukuthi uSathane azalahlelwe emhlabeni ingoba wayefisa ukuzenza uNkulunkulu ezulwini. Hayi ngoba wayengeke ambulale noma aqede ngaye, kodwa ingoba ezulwini akusekho ukufa.
Sokhumbula ukuthi ezulwini ingelosi kazifi, kuphilwa ingunaphakade. Manje-ke ingakho wamlahlela emhlabeni. Uthe uma esemlahlela emhlabeni wasemlandelisa ngemthetho ukuthi abantu abalahlele abaseduze kaSathane abanike imithetho uNkulunkulu yokuthi le mithetho bayigcine ukuze ngayo babe nobudlelwano phakathi kwabo noNkulunkulu. Namhlanje-ke ngithi kasibhekele lizwi elithi umuntu ongumntwana kaNkulunkulu akavumelekile ukudla igazi noma ngabe lesilwane sini, igazi nje alidliwa. Kungani igazi lingadliwa? Uthi uNkulunkulu igazi alingadliwa, kalingaphuzwa ngoba kulona kuhleli umphefumulo. Sawukhumbula-ke ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi edala konke okusemhlabeni wabe sekuphefumulela ngomoya wakhe. uNkulunkulu wakuphefumulela ngomoya wakhe, kusho ukuthi yonke into ephilayo inomoya kaNkulunkulu. Manje uthi-ke uNkulunkulu lo moya ophefumulela entweni ephilayo wawubeka egazini. So khumbula abantwana benkosi ukuthi noma yini uma ike yopha kakhulu, leyo nto leyo uma ingalifakwa ngelinye igazi, noma umuntu-ke ngizothi umuntu ngoba izilwane azifakwa igazi. Kodwa naso nje isilwane uma sike sopha kakhulu, uma silimele sopha kakhulu, leso silwane siyafa. Kanjalo nomuntu uma elimele wopha kakhulu angafakelwa igazi, lowo muntu lo uyafa ngoba umphefumulo usegazini. Okusho ukuthi ngamaphuphi umphefumulo wakhe uyaphuma, inyama yakhe ingabe isaba nawo umphefumulo, bese lowo muntu uyafa. Njengoba ngisho ukuthi siyokhumbula ukuthi ngesikhathi edala u-Adamu wamphefumulela ngomoya wakhe. Ngale kwalokhu u-Adamu wayengaphili, wayewudonga nje ubumba olufile olungaphili. Kodwa uNkulunkulu walufaka umoya, lowo moya lowo wawufaka egazini. Igazi ilona elithwele umphefumulo kumuntu, ilona elithwele umoya kumuntu ozungezayo. Ngoba umuntu uma esemelwe igazi lingasazungeza emzimbeni, lowo muntu uyafa. Noma ngabe likhona igazi ligcwele umzimba, kodwa uma lingasazungezi lelo gazi, umuntu uyafa. Manje-ke uShembe ngesikhathi efika la emhlabeni enikwa amandla uNkulunkulu okufundisa abantu abamnyama ngendlela yokukhonza uNkulunkulu, wabafica abantu bedla igazi. Khona igazi ababethi uma behlaba inkomo noma bebulala isilwane balikhongozele lelo gazi bese belipheka belidle, kwakuthiwa ububende. Wathi mefika uShembe wathi, bantu abami, uNkulunkulu akakuthandi lokhu. Wavula le ncwadi kaLevi 17:14 wayifunda, efundisa abantu ukuthi uNkulunkulu akabathandi abantu abadla igazi. Uzathi umuntu owenza njalo, lowo muntu uyanqunywa phakathi kwabangcwele, ngoba usuke esengcolile futhi usuke esenze isono sokuphikisana noNkulunkulu. Usuke sengenwe umoya womubi, umoya kaSathane wokuphikisana noNkulunkulu. Igazi, inyama ayidliwa negazi layo. Ngiye ngibone kweminye imikhuba eyenziwa la kobantu, mhlawumbe kumuntu othwasayo noma mhlawumbe kulabantu abathwasayo, uma ngabe behlabe isilwane noma ngabe inkomo noma ngabe imbuzi, ithi uma inqunywa nje iyopha bese begijima bophuza lelo gazi. Asikhumbule bantwana benkosi ukuthi uNkulunkulu uthe
singalidli igazi ngoba igazi linomphefumulo, ngamafuphi igazi linoNkulunkulu. Kodwa uma ngabe kuwukuthi kunomthetho walabo bantu othi abahambe bophuza igazi, okwazi ukuthi bakuleli qembu engithi mina liphikisana noNkulunkulu, ngoba leli qembu eliphikisana noNkulunkulu liphila ngegazi, liphuza igazi, lidla igazi ngoba lilwa noNkulunkulu, lilwa nokuphikisana noNkulunkulu. Lase lithatha lokhu igazi laba ukudla kwalo, futhi ngamafuphi igazi liwukudla kwamadimoni. Uma ngabe umuntu edla igazi usukondla idimoni. Idimoni-ke yilo-ke eliyingelosi ephikisana noNkulunkulu. Ngizothi li-opposite yengelosi, ngoba phela ingelosi isithunywa sikaNkulunkulu, idimoni liyisithunywa somubi. Yilona elenza abantu ukuthi bangayenzi intando kaNkulunkulu. Manje-ke uma ngabe ungumntwana kaNkulunkulu, umuntu kaNkulunkulu, uNkulunkulu ethi umoya wakhe uhlala egazini, wena ulithatha lelo gazi ulidla, lokho ukuphikisana ngamehlo namehlo noNkulunkulu. Siyokhumbula ukuthi uNkulunkulu waze wathi kuNoah, ngithi kulapha kuGenesis 9, sazi noma uGenesis 9 verse 4 yini, kodwa kulapho nje. Lapha athi khona kuNoah uyozidla izilwane ngesikhathi bephuma emkhunjini. Wayesethi sebeyodla inyama yezilwane lezi ezihlambulukileyo, kodwa bangalidli igazi lazo. Bese kuthi uma ngabe isilwane sidla umuntu, simudla negazi lakhe, sidla umuntu, leso silwane asobulawa, ngoba igazi liseduze kakhulu kwenhliziyo kaNkulunkulu. uNkulunkulu wanika abantu igazi lezilwane ukuthi ngalo kube nokuxhumana phakathi kwaNkulunkulu nomuntu. Uma ufuna ucela into ethile wawenza umnikelo womhlatshelo, noma kukhona isono senzile wawusigeza ngokwenza umnikelo wesono, ngokuthi kunqunywe isilwane leso, kuthathwe igazi laso lifafazwe la lifafazwa khona, kuhlanjululwe leso sono osenzileyo. Ngamafuphi uNkulunkulu wayethatha igazi walenza laba yinto exhumana phakathi komuntu noNkulunkulu, ngoba igazi linomphefumulo. Manje-ke bantwana benkosi, uma sithi siyamthanda uNkulunkulu, siyafisa ukwenza imiyalo yakhe njengoba eyalile, bekungafanele siyinake le ndawana, singayishayi indiva, singahlulwa omubi osikhiphayo entandweni kaNkulunkulu imihla namalanga ngobuqili bakhe. Uyasikhipha omubi imihla namalanga entandweni kaNkulunkulu ngobuqili bakhe. Njengoba ngisho ukuthi omubi njalo uma uNkulunkulu ethi ningakwenzi ukuthi, yena uthi kwenzeni. uNkulunkulu wayethi ningakwenzi ngoba kunjani, ngoba wayengafisi ukuthi nani nihlakaniphe njengaye. Lokho amaqhinga omubi. Wathi uma ufikela lowo moya onjalo usofikelwe omubi, uyakusebenzisa ekutheni akuqhathe noNkulunkulu, ukuze uma ufika kuNkulunkulu ufike unephunga lesono. Bantwana benkosi, uShembeke umuntu owumNazaretha akalidli igazi, njengoba esho ukuthi ngisho ubamba isilwane entabeni. Ngisho ubamba isilwane entabeni, kufanele usinqume leso silwane, uchithe igazi laso, ubuse uyaligqiba, ungalichithi nje ulishiye. Ngisho uhlabe isilwane ekhaya, kufanele usihlabe igazi ulithele emgodini uligqibe, ngoba liwumphefumulo. Liyinto enkulu kuNkulunkulu, liyiyona mpilo.
yaleso silwane. Kanjalo futhi liyona mpilo yomuntu igazi. Liyahlonishwa ingakho kufanele uligqibe ngenhlabathi. Lingahlali nje liqoshwe izinyoni ngoba liyimpilo, liyigugu kuNkulunkulu. Ingakho ngisho amakholwa amaKristu kuwona igazi likaJesu liyigugu ngoba igazi lingumphefumulo. Igazi liyinto esayinikwe uNkulunkulu ukuthi ngayo sithethelwe izono zethu. So-ke bantwana benkosi, bengithi-ke asicaphunelane nje lokho leyo ndawana ukuze sihlale sazi ukuthi uNkulunkulu ufunani kumuntu. Inkosi ibusiseni ekuzwile.